ne godišnje, dnevno. 5 milijuna maraka se dadne za duhan. La ilaha illa. Allah, zapamte večeras ovo, hajmo kući odmah, noćas. Postali smo hipnotisani tako mi Allaha. Postali smo ko zombi. E ovako, pružimo ruke i idemo. Provalija zombi, upade zombi, Allah te uputio, gdje ćeš? Piše na duhanu, zombi, ubijate duhan. Jo, kaže, ba nešta ti, hađi Mujo je pušio kaj 60 godina, ništa mu nije bilo. La ilaha. Zombiju je morao proizvođač duhana napisati da duhan ubija. I zombi ne vjeruje duhanu. Zombi ga protiraje kroz uši, kroz nos, kroz nogavice, kroz rukavice, nema džemu, nema duhana. Smrdi kad uđe u džamiju čovjek na duhan, znači osjetiš ga, ti u prvom safonu u zadnjem. On kad hukne, svi ga u džamiji znaju da je pušač. Njegovoj ženi, ako ona nije konzument duhana, što misliš koji je to musive, sad im moraš poljubiti. Pa to ti isto moraš polizati pepelnicu. Još kad ga vidiš s onim žutim zubima, paša da se cijelu noć prikaziva. I zombiju to ništa. Zubi mu Allah mi vaki ko one grablje stare, vaki mu zubi. Zombiju ništa. Zombiji dolje šupalj ko vreća od krompira. Zombiju ništa, ništa. Pritisak, krv, ništa. Zombi samo čadi. 5 milijuna, pa ljudi vidite li vi da je neko od nas napravio potrošače? Mi držimo ekonomiju, tako mi Allaha. Ljudi na nama zarađuju alkohol, to su mega proizvodi. Alkohol i mi to kupujemo i sebe trujemo. Neko živi od nas.